Danas spremamo špageti sa gamborima. Stavljamo pastu da se kuva, maslinovo ulje, stavljamo gambore na vatru, beli luk, sečemo na konkase, stavljamo beli luk, odmah nakon toga stavljamo belo vino kako luk ne bi izgoreo. Čim ispari alkohol, onda stavljamo paradajz, paradajz pelat, sveži peršun, sveži bosiljak. I stavljamo pastu tigan, malo vode. Pastu završavamo u tiganju kako bi upila sve ukuse. Završavamo je u vodi odmah. Biber, sol. Stavljamo parmezan. Idemo na servis. Parmezan. To je to.